uyu mwaka w'ibihumbi 2026 niwo mwaka Uburundi n'u Rwanda bigiye kurwanamo nk'umuhanuzi, nk'umuntu uvugana n'Imana. Abantu mbabwire ngo bitarenze muri uku kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu cyangwa uku kwa mbere, Uburundi n'u Rwanda biratana mu mitwe. Ese ma 20 RDC Congo n'Uburundi n'u Rwanda bigiye gusekana neza nk'uko Imana yabivuze? Iyi ntambara Imana yayiretse, yayirekuye, cyangwa dusenge haracyari igaruriro? Nuza kumva ibyo Sultani Makenga yatangaje hano ndabivugamo, ni ukumva ibyo Reverien Ndikuri yatangaje, ukumva ibyo Perezida w'u Burundi yatangaje, ukumva ibyo Perezida w'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yatangaje, ukumva ibyo General Kenge yavuze. Aba bantu bose barateguza akarambaraye mu bene igihugu, nta gihumurije na kimwe kirimo. Kuko Reverien yavuze ngo Amerika nitirukana RDF, Uburundi burafata umwanzuro. Bose bashyize ingabo ku mupaka. Hamase hagiye gukurikira iki? Hagiye gukorwa iki? Haraba iki? Iyi ni Imbabazi TV 3. Turagushimiye ugendana natwe twinjira 2026. Ni umwaka w'intambara, ni umwaka w'amahoro, ni umwaka w'agakiza. Ese iyi ntambara turi buyipfubye dukoresheje amasengesho ipfube? Tugira se misile z'amasengesho tuyipfubye? Cyangwa iraba? Barundi kazi, ijambo rirangiza umwaka rya General Sultani Makenga avuga yeruye ati mwitegura intambara idasanzwe muri 2026. Rwose yarabibasezeraniye. Ntabwo tuyirangije ngo tugiye kurwana intambara tutigeze turwana. Murebe intambara barwanye Goma, intambara barwanye muri Bukavu, intambara barwanye za Uvira. Bagiye kurwana intambara ya nyuma. Eske intambara ya nyuma bagiye kurwana niyo gutera Uburundi nk'uko byavuzwe? Intambara ya nyuma isigaye niyo kurimbura CNDD-FDD igisida cy'u Burundi? Icyo ni kimwe hano ngira ngo tuyage ko senga hunga timbira hari, ariko muri analize dufunguye urubuga rw'ibitekerezo ku Mbabazi TV 3. Ikigira kabiri, Reverien Ndikuri avuga iri jambo nawe ritangiza umwaka, we ni ritangiza umwaka. Uyu Reverien Ndikuri nawe aragaruka aravuga ati muze kumbwira ikintu ibi bintu bihatse. Turindiriye Amerika ko yirukana u Rwanda RDF muri Uvira. Amerika nitabikora twebwe turifatira umwanzuro wo kwigwanaho. Ntabwo nongeye singabanyije. Mu gihe Amerika itari hiri ku butegetsi bwa Kigali, mu gihe Amerika itari bukureho igisirikare cyitwa RDF icyamburiye ubushobozi n'ijambo, Uburundi burifatira ingingo. Ubu ni Reverien Ndikuri. Icyo ni kigira kabiri. Noneho mumbwire iyo turi kwerekeza, reka nze mvuge ikigira gatatu. Nyakubahwa Excellence Perezida Hayi
wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe mu ijambo risoza umwaka mbere yaho ho gato mu mugambwe imbere y'abanywanyi nawe avuga yeruye ati shimiye inzego z'umutekano ku rwego ruhambaye yarazishimiye ariko aragaruka ngo ni mwitegure uyu mwaka utaha ubwo ntiyavuga byinshi ariko numvise iryo jambo mwitegure hari gutegurwa iki rero muri Afurika mu karere k'ibiyaga bigari haratutumba iki ubwo noneho singarutse ikisasa Cirombo waravuga ati ntabwo perezida w'u Rwanda azarara mu nzu umunsi tuzahaguruka ngo ntabwo u Rwanda azarara mu nzu noneho inzovu zigwaniye hababara ibyatsi turimwe imigwi hano hari umugwi w'abasenga uwo ni umugwi w'abanyepolitike mu buryo bwa siyasi Imana yo ibivugaho iki Generali Makenga ataravuga Imana yaravuze Reveriyani Ndikuriyo nawe ataravuga Imana yaravuze nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ataravuga Imana yaravuze Evariste Ndayishimiye nawe yaravuze ngo turyamiye majanja kandi turiteguye tujya dukarabye nyakubahwa perezida w'u Burundi nyene cyubahiro Sebarundi Evariste Ndayishimiye nawe ataravuga Imana yagize ite yaravuze none abene gihugu b'u Rwanda mu bwoba bene gihugu b'i Kongo mu bwoba bene gihugu b'i Burundi mu bwoba n'Urukivu na Side Kivu mu bwoba niwitegereza uraza gusanga bose igisirikare cy'u Rwanda RDF igisoda cy'u Burundi igisoda cy'ama 20 igisoda FARDC ese bigiye guhurira mu ntambara itarigeze kubaho bigiye guhurira mu kaga kitwa intambara y'agakura itarigeze kubaho kuko uko bigenda kose mwabonye umuyaga uca mu kirere mukamenya icyo bihatse umukororombya waza ati bihatse iki izuba ryakaka nabi biti bisobanuye iki imvura yagwa n'abatisha ishyamba sijwero nyamugigima zaza bati mugabi noneho ugendeye uburyo ki politike y'i Burundi ibyo Reveriyani Ndikuriyo yavuze sibyo Ndayishimiye Evariste yavuze ibyo Ndakugarika yavuze sibyo Ndabirabe yavuze umuntu wese hano ho bimeze nkaho nyine bitari ku rutonde ariko bose uraza gusanga bahanganye no kuba bavuga bati umwanzi wacu ni u Rwanda si Kongo umwanzi wacu ni u Rwanda umwanzi wacu ni u Rwanda indirimbo ni u Rwanda indirimbo ni u Rwanda igitero ni u Rwanda na refure ni u Rwanda niwe mwanzi w'u Burundi na Kongo ngira ngo no mu nzozi no mwitiro umwanzi wabo ni u Rwanda mpamya ko niyo barose barota u Rwanda rwabateye barota ariko u Rwanda rurabihakana ntirusiba ntiruhwema kuvuga ko ntaho ruhuriye n'abakongomani bari ku Rwanda ariko na Neva arabihakana nawe yabwiye nyakubahwa perezida w'u Rwanda ngo nta ngabo ngira muri Kongo banazifatiye yarazihakana banavuze ko nta ngabo zabo zikiriyo bamwe abandi bavuga ko ziriyo abandi bavuga ko zavuyeyo kandi ibyo bikavugwa urebye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ibyo avuga Prime ibyo avuga uyu nguyu Reveriyani ibyo avuga
bose ntabwo babihuriza ko, umwe arabyemeza undi akabihakana, undi akabyoroshya, undi akabikomeza, undi akabisiga, undi akabikuraho amavuta, ibintu nk'ibyo. Rero nshuti bavandimwe, ku Mbabazi TV gatatu, nagira ngo nkubwire ngo nta gutontoma kw'intambwe, nta nduru ivugira ubusa ku musozi, niko Bibiliya ivuga. Iyi nduru muri kumva, aka kamo muri kumva, aka kaga muri kumva, aka kayobera abahinga muri kumva, izi ngwano n'izi ntambara muri kumva, nakwambiye ni ibintu bitoroshye mu isi y'abazima. Buriya bifite icyo biri gucurera, buriya bifite icyo biri gukungura, buriya bifite uwo biri gusemera. Kera bajyaga bacana umuriro ugahutera, umuriro ugahutera, umuriro ugahutera, kaza wumva abantu bakuze baravuga ngo urahuta umuzima. None murambwira ko ibi bintu byijyana, cyangwa shitani yamaze kudesida intambara n'Imana yayiretse? Tube bamwe bavuga ngo barapfa, kandi uko byagenda kose yego igihugu kiratsinda, ikindi kigatsindwa, isoda kimwe, abarwanya ari babiri hatsinda umwe, ariko si ukuvuga ko n'undi atahangirikira. Ego ntabwo bisobanuye, ntibisiguye ko n'undi atahatakariza ubuzima. Uyu munsi wa none iyi ntambara iri gututumba, iyi ntambara yameze amababa, iyi ntambara yatumye ibisirikare bicyaza imihoro, iyi ntambara yatumye imyitozo itangira, ibi byatumye abasirikare barundwa ku mipaka, ibi byatumye udutelefone tunyurangatanamo babazanya amakuru, ibi byatumye bamwe bavuga bati ni mwikiza abatutsi, abandi bati mwikiza abahutu, abandi bataba n'abahutu, abandi bati n'abatutsi. Hari indirimbo y'abasoda bajya bavuga ngo amazi we, amazi y'abasoda ntawupfa kuyanywa atayakoreye, bayakorera gute? Imbunda ku rutugu, inkota ku itako. Yego, ngarutse hano nagira ngo nkubwire ngo ibintu bihinduye isura, nubyumva urarira, nubyumva urababara, wumvise ibyo aba bantu bakurikira. Generali Sultani Makenga, nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, Reveriyani Ndikuriyo, ibintu aba bantu bari gutangaza basa n'abantu bategereje ifirimbi y'Amerika cyangwa y'Abanyaburayi, umukino ugatangira. Ntabwo mvuze umukino rero w'umupira football, mvuze intambara igatangura, kuko urabona ko biteguriye icyo nakwita intambara karondora. Nubyihweza niko bisa, niko bireha. Kuko urabona ko bimeze nk'ikintu cyamaze kwinjira, ariko batagifite ubushobozi bwo kugikuramo cyangwa kugisubiza inyuma, kandi cyinjiranye imbaraga y'urwango rwanzwe bitari no muri iyi myaka M23 witanguje ingwano, ahubwo mu gihe cyashize habayeho urwango rw'abatutsi banze, rw'abahutu banze kuba abanyafurika, noneho bamwe bahagarara mu bwoko bwabo, abandi mu bwoko bwabo, bikururiye akaga umugabane. Niyo mateka ari kwisubiramo, kuko nureba abajenerali muri Kongo ibyo batangaza by'uko kurongorana n'umututsi kazi, ubivuga afite imyaka irenze 50, biro bintu bimaze igihe kirekire. None urebye urupfu Noro Kivu na Sud Kivu bapfa, ni ibintu nabyo utavuga ngo ni ibibaye ari ibya vuba, bimaze igihe. Uyu munsi wa none rero nibyo bitugizeho ingaruka, ni nabyo byisubiyemo.
kudahuza kw'abanyafurika, ariko mo indani hihishemo ikintu cyitwa amoko. Bakavuga ibindi ariko hihishemo amoko. Noneho hagahita hihishamo n'inyungu z'amabuye y'agaciro. Noneho hakaza izo nyungu kandi zikaba ari iz'abantu bahambaye bakomeye cyane mu by'igisirikare no mu by'ubutegetsi n'ubuyobozi. Uyu munsi wa none rero, Banyarwanda, Barundi, Bakongomani, muri Nord Kivu na Sud Kivu, je niho mvuga, naho hari ibibazo cy'isasa, nta bibazo biriyo. Aha hantu Uburundi bwavuze ngo ibize nabo yimifu. Mubona Uburundi bugiye gushyiramo ifu, u Rwanda rurashyiramo ifu rucumbe, isi iri kubira neza, Kongo irashyiramo ifu icumbe, Amerika irashyiramo ifu icumbe. Ese rusibiye aho rugiye kunyura, cyangwa se bibaye agaterera nzamba ka nyina wa nzamba? Nitwitegereza rero nk'abantu basenga, nk'abasenzi, turaza kubona twitegereje neza ko nukura amasengesho twasenze afite umumaro 100%. Ibintu shitani yaragambiriye muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ubugesera, n'ukumenja, ni ibintu bitoroshye cyane, ni ibintu bitoroshye na busa. Mugabo abantu batwita abasazi iyo turi gusengera ibihugu, iyo turi gusengera Afurika. Baratubwira ngo twarasaze, abantu bakeneye ko shitani inywa amaraso, ko shitani ipyeta amaraso y'Abanyafurika, abantu bakeneye gusahura, kwiba n'ibindi bikorwa byose shitani ahagararira cyangwa ashyigikiye. Kenshi na kenshi abo ntabwo bemera ko gusenga kukwiye kuba ari ugusenga kubohora, gukiza, gutabara. Barabigwanya bati nimureke abantu bapfe, nimureke intambara zibe. Ariko hano tukweretse habura iki ngo natwe tube abantu bafata umwanzuro, tuwufatire shetani, tuwufatire kiranga, tuwufatire ryangombe, dufate umwanzuro ku bukene, dufate umwanzuro ku gihugu, dufate umwanzuro ku bantu, dufate umwanzuro ku bintu, niba koko Imana iri mu ruhande rwacu, niba koko ijuru ritwishimira. Ni gute umusozi uhagarara imbere yawe, umusozi ukahahagarara imyaka 10, umusozi ukahahagarara umwaka umwe, ukahahagarara imyaka 2, wa musozi we w'igiti ki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? W'igiti ki? Ushinze he? Ni iyihe mizi yawe? Ni izihe mbaraga zawe? Ninde wagutumye? Ninde wakohereje? Wa musozi we wiyita iki? Wiyita iki imbere y'umugaragu? Ni ukuvuga ngo ubuzima ubamo ubufatira umwanzuro, inzira unyuramo ukayifatira umwanzuro, urubyaro ukarufatira umwanzuro. Ntabwo ari abantu baguhindura, ntabwo ari abantu bakuyobora, si ibintu bikuyobora, si isi igutwaye, si shetani igutwaye. Niba uri umukristo, fata umwanzuro, ufate decision, uhinduke umuhizi muri Kristo Yesu. Kandi birakunda. Turi 2026 niho nifuzaga ko planning yawe, action yawe, umugambi wawe, ishyaka ry'Uwiteka riranguruke. Mugabo hagarara hamwe, havuga ngo gutabarwa kugomba kuboneka. Biguma byoroha, gutabarwa kugomba kuboneka. Kandi uko nukore, iyo ni kweli. Nukuvuga ngo hari igihe uba mukigerageza igihe kirekire, ukagihindura umuturanyi, ukagihindura inshuti, ukacyemera nk'umubyeyi, ukacyemera nk'umupapa, ukacyemera uko ubyumva, ukakisasira, ukacyorosa, ukakiryamisha, ndetse ukajya ugenda umeze nk'uri kucyosa, ndetse ukajya ugicira bugufi. Nta kintu wakorera shetani ngo anyugwe.
nta nzoka nziza ibaho uko yabisa kose mu ibara iryo ari ryo ryose, yaba ari inzoka ya veri, yaba ari bro, yaba ari noir, yaba ari rouge, yaba ari orange, yaba ari orange, nta kintu wakorera satani ngo ahimbe anyugwe, ntabwo bishoboka. Wamuha umugore, wamuha abana bawe, wamubwira uti ndi umugaragu wawe, ntacyo wakorera shetani ngo anyugwe. Yabanyurwa iminsi mugendanye, aba yaranakubwiye ati nguhaye umwaka w'ubuntu widegembye, cyangwa n'ukwezi kumwe cyane n'ibimwe, ntabwo yemera. Rero homboka mbaya reka twinjire mu bihe byo kubabaza umwanzi, reka twinjire mu bihe byo kugira ngo twinjire neza cyane, amaboko yacu akora iby'ubutwari, intambwe zacu zigere kure, uruhanga rwacu rurimo amavuta yo guhanura n'ubutumwa bwiza, ineza y'Imana ibe kuri twebwe. Amen, haleluya. Utabusika ngo abwita ubumera, ariko ubusya abwita iki? Mungu asifiwe. Abwita iki? Wowe nyir'umupfu ni wowe uri kubabara cyane, uri kunukirwa cyane, kandi wowe uri kubabazwa ni wowe ubabaye cyane. Rero turi kwatura amagambo akomeye, turi gutongera uyu mwaka, turi gukerera intambwe ya 2026. Ni intambwe navuga ngo umuntu wese atera ashyigikiwe, afashijwe n'Imana cyane rwose. Hari aho ugomba kuba ugeze mu kwa gatatu k'uyu mwaka, hari aho ugomba kuba ugeze mu kwa gatanu k'uyu mwaka, hari aho ugomba kuba ugeze mu k'umunani k'uyu mwaka, hari aho ugomba kuba ugeze mu kw'icumi k'uyu mwaka, tugahita twinjira mu mashimwe yo gufeta 2027. Rero buri mezi atatu hagomba kubonekamo igitangaza, buri mezi atatu. Niba uri umwariye umupatana ku Mbabazi TV, nzi wemenyesha igihe iwacu se imuhero atijo ryijimye cyane uracyahaguma, ukariye ukomeze urorere kwiringira kugeze ihuzagerayo k'umunsi uhoraho, kugeze ihuzagerayo k'umunsi uhoraho. Urwari wecyo mbwira nawe asubiza itonza ati rugamba ruzashira kumanurambara, ubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabo igihembo cyiza nidutabaruka, tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka, tuzabo igihembo cyiza nidutabaruka, bakaba ibyaremwe byose bisubiza icyabiti, isi yaciza gushira azindi horaho, ubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka, bakaba ibyaremwe byose bisubiza
tuzagushira azindi imenyibyo imenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremuko bingana biteze intandaye kandi byaremuko bingana biteze intandaye twishime mu mitima yacu kuko impuhwe bari hafi tuzaruhuka tutakibabara ukariye tuzabana ibyago bizashiraho dutoza uraya mahoro kwa Yesu mwijuru dutoza uraya mahoro kwa Yesu mwijuru. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Nguhaye ikaze mu gice cya kabiri tubandanyije ivugabutumwa. Twari turi kuririmba ngo murinzi we menyesha igihe iwacu se ni imuhero. Ese ijoro ko ryijimye cyane ariko buracya hanyuma. 385 mu ndirimbo zo gushimisha Imana muri kantike y'Ikinyarwanda. Abakizwa abakristo tugira ijambo ryitwa kwemera cyangwa se guhakana. Nibyo bikwiye kuba biranga umwizera wese. Kwemera cyangwa guhakana. Buno turi 2026. Nkebura abantu badukurikiye ku Mbabazi TV 3. Niba utizera ntuhimbara Imana. Niba utizera ntunezeza Imana. Icyo ntabwo gishoboka. Utizera ntahimbara Imana. 2026 n'umwaka mwiza, ariko gira ibyo uhaga, gira ibyo wanga, gira ibyo ugaya, gira ibyo wikura, gira ibyo usenya. Wikifata nk'umuntu wiyakiriye, babwiye pole nyinshi akiyakira, bakakubwira ngo ihangane cyane ukabyumva uko, ahubwo iyumvemo, ibonemo itsinzi ituruka iva igorogota. Urugero, hari igihe Eliya yabonye ko ibintu bibaye bibi cyane mu gihugu cy'amata n'ubuki, afata decision. Bakozi Imana bajya bafata decision. Eliya yabonye ko ibintu bibaye bibi, bibaye akamaramaza, afata decision, ahagarika imvura, yatsa izuba. Iyo ni decision, cyangwa se gufata decision nyine mu ndimi z'abanyamahanga, cyangwa gufata icyemezo, cyangwa gufata umwanzuro. Akandi karorero, mukozi Imana ararwana Yesuwa, ararwana. Bibiliya iravuga ngo nawe afata umwanzuro, afata decision, aravuga ngo izuba rigume ku musozi witwa Gibeyoni, n'ukwezi kugume kuri Moriya, kugeza igihe ngo ari bumarire gutsisura abanzi be. Nukuvuga nibwira baraza kwisuganya, nibwira bari butegura indi ntambara. Aravuga ngo noneho rero wazuba we hinduka umukozi ku rugamba. Ubwo izuba ryahindutse
igikoresho cy'intambara, riguma ryaka, ijoro ntiryaza, amanywa ntiyagenda, nayo ahinduka bimwe mu bikoresho Yesuwa yifashishije mu buryo bwo kurwana. Uyu munsi wa none iyo ni decision umukozi Imana Yesuwa yafashe. Undi wafashe decision ni umuntu witwa Yakobo. Yakobo rero ngo sinkure ku rutamaye umugisha, arekura abana, arekura abagore, arekura amatunga yari afite cyangwa itunga cyangwa se ubutunzi yari afite, aravuga ngo sinkure ku rutamaye umugisha, afata icyemezo. Undi witwa Esther nawe aravuga ngo ni hahandi Hamani yatuguze na kare n'ugupfa na gupfa, nawe afata icyemezo, afata ingamba, aravuga ngo nubwo umwami atampamagaye napfa nakira ariko ngiye kumureba, yigiriza ubusa aragenda. Uwo nawe ni umwanzuro yafashe. Undi mugabo witwa Yefuta aravuga ngo kugira ngo tsindwe aho kugira ngo neshwe, umpe gutsinda Abamoni, ikizava iwanjye mu rugo bwa mbere nzakiguhigura. Nawe ahigura umukobwa we. Ibyo bita gufata imyanzuro. Hari ugufata imyanzuro ikakaye, hari no gufata imyanzuro yoroheje, bivana n'ikigeragezo ufite, bivana n'intambara urimo. Umukristo ntakwiye kubaho mu buzima nta mwanzuro. Inzara yarateye mu Bisiraheli, Elisa afata imyanzuro avuga ngo ejo bizaguraye, afata icyemezo. Hari igihe hano rero tubabwira ibintu ukagira ngo si Imana irabiture kuri Imana irabitwemerera, gufata icyemezo mu buryo ubona bwo kurokora cyangwa gukiza cyangwa gucungura. Nuko Yesu nawe ngo mu isi no mu ijuru habura umuntu wacungura umuntu, ngo ariko abumbura igitabo, arakibumbura ngo amenye ibimenyetso birindwi bigifatikanyije, ngo yemera kuza gucungura umuntu, arabisoma. Uwo ni umwanzuro yafashe ukakaye. None natwe niba dufata umwanzuro kugira ngo tube abakristo, dufata umwanzuro wo kuba abagwizatunga, dufata umwanzuro wo kuba abantu bahambaye mu buzima, buri mezi 3 umwariye wo gukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3 ugomba kuba ufite igitangaza. Kandi ibyo ndabyatura n'umwuka w'Imana n'imbaraga y'Imana n'ubutware bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana, kuko nge ndigenga muri Kristo Yesu, narikukiye. Ni ukuvuga ngo isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, ariko uwizera azabona amasezerano. Rero buri mezi 3 hano tugomba kuba dufite ishimwe, kandi tugomba kuba twakiriye amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Uko byagenda kose, fata umwanzuro, fata icyemezo, fata decision, fata umwanzuro kw'icyo kikubase, kw'icyo kikuboshye, kw'icyo cyakwizingiyeho, fata umwanzuro. Ibihugu bijya bifata imyanzuro bikarwana, abantu bajya bafata umwanzuro nabo bakarwana. Umuntu agira uburakare, umuntu agira ibyishimo, umuntu agira umunezero, umuntu agira umubabaro, ariko mu batubanjirije muri Bibiliya ndabagarukaho, nta muntu utarafashe umwanzuro igihe yari asumbirijwe, igihe yari agowe, igihe yari arushye. Uyu munsi rero hatagira ikintu cyiza kwibonekeza muri uyu mwaka Yesu aduhaye kitari cyiza ku buzima bw'Imbabazi TV 3, ubugingo bwawe n'umubiri wawe biheme neza kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo biguma byoroha, tugomba gushyika. Kandi aha nubwo yenda nabivuga neruye, niba abisi bajya bafata imyanzuro kandi abisi bakabasha kugira ubushobozi buri kuri uru rwego, mureba Amerika ibyikora mu isi, mureba Ubushinwa ibyo bukora, Uburusiya ibyo bukora mu isi, burya ni ubushobozi.
burya kweri koko neza neza nta bushobozi dufite. Hajya wisuzumye neza uri insina ngufi. Yesu aravuze ngo nzabagira umutwe ntabwo nzabagira umurizo. Hajya wihweje ukiraba neza urakwiye gusuzugurwa bakagukubitira ku mazi iso yavomye cyangwa nyoko yavomye. Hajya kwera amaraso Yesu ayave n'amazi ayave bive mu rubavu rwe. Twebwe nitumara tubure no kugabana n'akazu kamwe n'akaduga kamwe no gukizwa n'imyaka 10 ishoreranye, ibyo bintu bigorana. Hajya ubwo kweri koko bajye batubwira ngo pole, bajye muri Amerika bagaruke ngo pole, bajye banywe ngo pole, bambare twenge ngo pole, bagira amazu bagira ibikorwa remezo twe batubwire ngo pole, tubasabe nejo tubasabe, uyu mwaka twarabasabye n'utaha tubasabe, batubwire bati mwihangane tuzaronka baduhe. Hajya koko neza 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 ubu ntiwafata icyemezo, ubu ntiwafata umwanzuro, ubu ntiwafata decision. Wakigiriza ubusukiriza ubusa, wasenga ugasenga, wahagarara mu kwizera ugahagarara mu kwizera, uyu musozi tukawuta mu nyanja, tukawuta mu nyanja ko ntacyo umaze. Hajya koko umurozaze yica umwana, aza arumbye umugore, arumbye umugabo, umurozaze atwikarageho atwikine ko adukubita ibinonkori byo mu maso, ajya agira kuno yongera agire kuno. Twebwe twiyomore tube kwa Farawo, tube kwa Goliyati, tube kwa donc ibibi byose shitani yegeranyije ajyaza abite kuri wowe. Fata umwanzuro, bifatira umwanzuro, nanjye ndagushyigikiye nk'umuhanuzi. Nk'umuhanuzi biguma byoroha, nk'umuhanuzi biguma byoroha. Onodijas. Haleluya. Biguma byoroha. Mwami Yesu turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turi abagabo bo guhamya imirimo n'ibitangaza wakoresheje basogokuru. Natwe twiteguye gukoreshwa ibitangaza n'imirimo. Uko wari uri kera n'uyu munsi niko ukiri. Duciye bugufi mu isi n'ijuru, mu mahanga hose, imigabane yose, aho umuntu aherereye hose, ku Mbabazi TV 3 dusengeye ishengero yawe idukurikiye. Ntabwo turi insina ngufi. Mu izina rya Yesu Kristo duhesheje ubutware, duhesheje ubutware Yeremiya agume yuba ubushobozi ba Esther, abahizi, mitima y'intwari, mitima y'ubuhizi, mitima irinda, mitima itimba, ikakira kwizera kurimbura iyi misozi. Natwe tuguciriye bugufi rero, uduhana umugisha n'abera bose, uduhana umugisha n'ishengero yawe. Buri mezi 3 mwana, umuntu wese akwiye kwakira ishimwe kandi akakira agakiza, gakiza umutima kagakiza n'umubiri. Ngaho rero mwami, soma urwandiko ruri ku mitima yacu tugambirira twifuza, mu ntambwe imwe duteye uduterere 99 mu izina ry'umunyanazareti. Amen.